Dobar dan i dobrodošli. Top 5 Srbija vam predstavlja 15 stvari koje niste znali o igrici Clash Royale. Na samom početku ovog klipa ostavite like i subscribe kako bi uživali još ovakvih klipova, pa hajde da počnemo. Svi vi koji pratite moj kanal znate da sam prethodnih nekoliko klipova posvetio fidget spinnerima, tako da je vreme da krenem dalje. A današnja tema svodi se na veoma popularnu igricu za mobilne telefone, a u pitanju je igrica po imenu Clash Royale sa kojom verujem da je većina vas već upoznata. U ovom klipu ću vam otkriti veliki broj stvari koje možete da koristite u svojim bitkama kako biste ostvarili tu ekstra prednost nad svojim protivnicima i osigurali svoju pobedu. Svako ko igra ovu igricu svestan je da se sve zasniva na kartama koje posjedujete, koje također napređujete otvaranjem čestova, što je jako lepa ideja, ali nažalost u praksi je to malo drugačije. Igra je relativno izbalansirana u ranim nivoima, pa čak negdje i do srednje klase, ali kako se bližite srednjem nivou, primetit ćete kako drugi igrači kreću da vas dobijaju uz jako malo truda pomoću velikog broja specijalnih i retkih karata koje nažalost morate da kupite. Sada, ako niste željni da trošite velike količine novca ili ga jednostavno nemate, ali ipak hoćete da pokažete svoju veštinu, ovi trikovi i gličevi će vam pomoći da to uradite, tako da ostanite do samog kraja ovog klipa i uživajte u onome što sledi. Ne znam da li ste znali, ali groblja mogu da stvaraju kosture čak i kada istekne vreme. Ovaj glič vam neće pomoći u samoj igri, ali će vam otvoriti oči kako biste primetili da se stvari ipak dešavaju iako ne bi trebale. I samim tim će vas uvesti u dalji svet istraživanja i iskorišćavanja ovih grešaka. Inferno kula može da ubije bandita tokom njegovog izbjegavanja i skoka. Ovo je veoma korisno znati i koristiti protiv jedinica koje mogu da izbjegavaju udarce i magije. Ovo čak radi i protiv Hog Ridera ili jahača veprova dok je u svom svemoćnom skoku, tako da ako se vaš toranj muči u tuči protiv bandita, Inferno će vam zasigurno olakšati stvari, a slično važi i za Hog Ridera, bez obzira da li on skoči ili ne može da izbjegne napade ove kule. Da li ste znali da možete da vidite tačan broj prikupljenih gemova i tačan broj kupljenih gemova ako promenite jezik koji koristite? Ako odete u settings ili podešavanja vaše igrice, promenite jezik i zatim kliknete na ikonicu za gemove, vidjet ćete dva broja na dnu tekstualnog prozora. Prvi broj vam pokazuje koliko ste gemova do sada kupili u igri, a drugi vam govori o broju besplatnih gemova koje ste do sada skupili. Ako želite da saznate koliko je neko uložio novca u ovu igru, uradite ovaj trik i prvi broj pretvorite u dolare i dobit ćete tačnu sumu novca koju je ta osoba potrošila do sada. Princ može da ubije elektrovizarda pre nego što on sleti. Kada pošaljete vašeg princa u charge ili juriš, a vaš protivnik reši da baci svog elektrovizarda na njega, sam čarobnjak se uopšte neće pojaviti. Ta karta će automatski poginuti i sve što ćete vidjeti jeste običan bljesak munje. Ovo je jako dobro znati i ovaj trik uvek možete da iskoristite, ali ako ste u suprotnoj situaciji možete isto tako da izgubite ovu moćnu kartu vrlo brzo. Možete da postavite Dželeta da namerno klepi lava štence. Ako postavite Dželeta direktno na Lava Hound kartu, on će ih ubiti i nakon što ona eksplodira i stvori male lava štence, Dželet će ih sve pobiti u jednom zamahu jer će biti grupisani u malu družinu što je za vašeg pogubioca idealna stvar. Ovo je veoma koristan trik koji možete da koristite kada se susrećete sa Lava Houndom, a u svom špilu imate Sunny Dželeta. Ako su vam trupe zamrznute, njihovi klonovi neće biti. Ako se nalazite u masovnom guranju kroz neprijateljsku teritoriju i vaše trupe budu momentalno zamrznute, bacite klon kartu ako imate. Istina je da će vam vojska ostati zamrznuta, ali njihovi klonovi će marširati dalje bez problema, što je mnogo koristan trik jer dok se neprijateljski toranj fokusira na vaše originale, klonovi mogu da nastave dalje i bez problema prave štetu. Također, ako ste u situaciji da napadnete kulu, a ostalo je još nekoliko sekundi do kraja, koristite klon kartu za tu ekstra borbenu snagu koja vam može doneti koju krunu viška. Možete zamrznuti Hog Ridera u skoku. Ako želite da zamrznute neprijateljskog Hog Ridera, a plašite se njegovog skoka koji skoro sve ignoriše, onda bacite ledeno polje malo ispred njega i ciljajte oblast gde bi on trebalo da sleti i zamrznuće se čim dotakne zemlju. Dosta ljudi misli da Hog Rider može da izbegne sve živo jer preskače i reke, ali ovaj trik će vašeg protivnika naterati da razmisli dva puta pre nego što opet pokuša da vas zezne na ovaj način. Možete naterati neprijatelje da beže od vas pomoću duplog tornada. Ako u svom deku imate tornado i mirror kartu, što verujem da većina vas posjeduje ili bi barem trebalo, možete naterati svoje protivnike da beže od vas i vaše vojske čak i kada tornado istekne. Kada bacite prvi tornado ispred vašeg protivnika, a drugi nešto severnije od prvog, vaši protivnici će se okrenuti i nastaviti da se kreću u pravcu svog zamka. Bilo kojoj karti možete podariti neograničen domet udarca ako je stvorite odmah pred ili na bržu jedinicu. Kada bacite neku kartu na vašu jedinicu koja se brzo kreće kao što je Hog Rider ili Princ u jurišu,
Karta koja je bačena na njih malo pred udar brze jedinice u protivnika omogućit će im domet od čak 4 polja ili više, što možete koristiti da nanesete veliku štetu protivničkoj jedinici ili zgradi. Iako je ovo više greška u igrici koju malo njih iskorišćava, ona je ipak nešto što vam može preokrenuti ceo tok bitke. Možete graditi zgrade čak i van mape. Ako je vaša teritorija prepuna zgrada i nemate više mesta gdje biste gradili svoje zgrade, može da dođe do gliča koji će smestiti vašu građevinu van mape. Ovo je jako redak slučaj, ali ipak nešto što može da vas potrefi ako imate malo sreće tog dana. Vrlo je bitno potrefiti odgovarajuću šemu gradnje koja još uvek nije tačno utvrđena, ali barem znate da je moguća i ko zna, možda se to desi baš vama. Možete baciti peku na reku putem balvana. Ako ste u tuči i vaš protivnik iskoristi peku, a vi imate u svom arsenalu balvan kartu, možete iskoristiti i vratiti peku nazad preko reke, ali samo ako to tajmerate jako dobro. Ovaj trik radi na svaku jedinicu koja može da primi dosta udaraca, što bi vam moglo kupiti dovoljno vremena da ojačate svoju vojsku kako bi je ubili, tako da uzmite ovaj trik u obzir kako bi uspjeli da preživite. Možete zatvoriti vrata na grobljima. Ovo nije glič u igri, već easter egg napravljen od strane samog Supercella. Ako u svom deku posjedujete groblje kartu i još ste u fazi biranja karata, brzo izađite iz igrice, zatim se rekonektujte i vrata na vašem groblju će biti zatvorena. Ovo na vašu sreću neće sprečiti stvaranje kostura, ali je ipak nešto zanimljivo i interesantno vidjeti. Možete da stvorite bombašku kulu bez bombe. Kada vam tokom igre zapadne karta sa bombaškom kulom, pritisnite na nju i bez ispuštanja je privlačite je van i unutra deka i u jednom trenutku ćete primetiti da imate kulu, ali bez bombe. Sada nećete moći da fizički postavite samu kulu na toranje, ali moći ćete da postavite sam duh te kule. Probajte ovo da uradite i javite mi šta mislite. Bacanje 4 karte odjednom. Ako koristite jako jeftin dek sa prosjekom od oko 2,9 ili manje, možete da probate da bacate sve 4 karte odjednom ako imate pun rezervoar. Ovo ćete uspjeti uz malo vežbi i postavljanjem 4 prsta na 4 karte. Ova taktika vam može pomoći da napravite nagomilani push ili da u isto vreme pošaljete po 2 jedinice na obe strane, što može da šokira ili da zbuni vašeg protivnika, što će vam dodatno pomoći u vašoj borbi. Hog Riderov svemoćni skok. Ako tajmirate bacanje svog Hog Ridera, on može da preskoči i totalno negira efekat balvana i sekire dželata. Ako uspete da usavršite svoju taktiku, uspjećete da svog Hog Ridera spasete od suvišnih udaraca, što će sigurno iznervirati vašeg protivnika. I ko zna, možda ćete uspjeti da srušite kulu ili osvojite celu partiju. To bi bilo to što se tiče trikova. Ako želite još da me slušate i da gledate ovaj video, ostanite do samog kraja i uživajte u ovim super momentima iz Clash Royale igrice. A za vreme dok gledate ove super momente, ispod u komentarima napišite odgovor na ovih par pitanja. Prvo pitanje, da li vi igrate Clash Royale i koja je vaša omiljena karta? A drugo pitanje je da li volite fidget spinnere i da li znate neke trikove sa njima? Ako znate, pogledajte prethodni video na mom kanalu i odgledajte video do samog kraja kako bi saznali kako da mi pošaljete vaš snimak u kom izvodite trik sa fidget spinnerima i samim tim završite u jednom od narednih Top 5 Srbija klipova. Get low when the whistle go. Are you ready?
'cause oh, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop, and that's what's bothering me. I stigli smo do samog kraja ovog klipa, što znači da sada trebate da lajkujete ovaj video i da se pretplatite na kanal, naravno ako već niste, i također da podelite ovaj video sa vašim prijateljima kako bi zajedno sa njima uživali još ovakvih klipova. I do sljedećeg puta, sve najbolje.